Apa nih? Halo sayang. Serius gitu? Putus? Oh no. Nah putus. Kita teh kan nges bobogohan 5 tahun nges aku yang putus. Setahun dia dikawin kurang. Kok gitu, Tin? Anjing. Ulang-ulang gitu. Wah, goblok siang ngaraskeun. Cuman mana ulang-ulang ae. Tahu aing teh. Putus ka segini. Sepeda naon atuh. Kudu di komen wae. Tulung bade awewe atuh kudu hiji wae. Da aing teh masih cinta, masih sayang, masih bogo. Aduh, mana cinta deh. Kumaha tuh, Cuk? Kurang buka ide ya ayeuna. Adek ya guna. Yusuf. Bah. Sok, dari yuk. Naraon maraneh ka dieu. Jadi kieu bah. Ieu baturan urang tadi diputuskeun kabogona. Si itu tuh bisa move on gitu. Jadi kumaha tuh bah? Jika dia ku abah orang jampe. Tuh. Hombele hom. Hang. Maung bodas, maung berem, maung kakaleraing kawetan, maung muda gaing lum. Hambalah. Hang. Maung bodas, maung berem, maung kawetan aing ka kidul, maung muda gaing lumpat. Hang. Jaman sulit teboga duit. Hang.
Jangan dia mau ke dia. Jadi semua dia. Oh jigong anjing jemut nak. Di kamar dah kia. Tekin-tekin. Ayo, dar ku sia. Ini mau. Kan ya bah. Ubar teh ubar ke awewe. Dahar ku sia. Sok dahar. Ini pahit. Coba balik. Kayak tinggal di reaksina. Yuk balik tok. Satu dulu mbah. Ya. Bah, sepayon bah. Hasil punya mah. A few moments later. Terus mau datang, jadi lagi. Belum ada mah rampang aja. Ning. Kau deui. Ngorong deui. A few moments later. Ya, gitu. Salah. Yang ngorong deui cu. Aduh. Gara-gara mana udah mau ke dukun. Tongkong bodah. Sahabat selek.